kodwa ngabona hayi ngifike khona ngaleso sikhathi kwakunekhumbi eyayibhalwe ukuthi ebuhleni angisakhumbuli noma kwakuwuhlanzu lo owayedrayiva leyo khumbi kodwa yayithatha abantu eNandareke ibase ebuhleni ekongozi ngasala sembuza nje ukuthi iyakhona nephakameni basuke hayi ngena nkosana ngafike ngakubona lobo buhle ekongozi ngithe-ke babelethu abadala abakwazi ukukhuluma bathi sithunyiwe lapho bazokhonzela imindeni yethu singakhohlwa-ke masithunyiwe siyakhunjuza ukuthi siyikhumbule sifune ukuthi yahamba kanjani njengoba lesizwa ehlakaphansi njengengcuce ukuthi sinesipho nathi-ke imindeni yethu inezici ezithile yenza iy'nengiso phambi kwathina kodwa sesikhona-ke thina sesingamaNazaretha singahlali senabe kube mnandi ephakameni kube mnandi ebuhleni kube mnandi ukulandela unyazi lwezulu bese sikhohlwa ngesikuthunyiweyo ukuba sizokwenza kongozi abanye-ke bathathe udumo ukuthi yibandla elikhulu leli asambe mngani wami uyobona wafike wabona wathathe wasethi hayi nami ngiyayikhetha le nkosi yasebuhleni kodwa ingqikithi ukuthi sizothetha amaqala endlini yethu amen sibe simkhonza uNkulunkulu owasikhumbulayo nowasibonayo amen abanye-ke bezwa-ke ukuthi ma sufike laphakameni ubani ezinto koncwadi ngake ngayifundela eBhayibhelini ethi singabuki izinto ezikhona kodwa eziphelayo asibuke izinto ezohlezi zikhona futhi eziphelele nathi-ke masesifike kulokhu Nazaretha sisentweni epheleleyo ingapheli amen kodwa masesifikile khona asimkhonze uNkulunkulu sikhumbule imindeni yethu siyikhethele amacala ayo abanye bazike ukuthi ma usufikela eNazaretha uzoqeba izinto lezo yivelayo futhi ma usufikile wayikhetha inkosi wayigqonda lomhlaba ubusuyibuza pho angicedi ngani yini ngawutholi umsebenzi yini ngingagani yini ezami iy'ngane zingagani ngiyabuka nje laphambi kwami ngibona nathi kwehlazo kuyasho ukuthi iy'nsizwa ziyayilalela inkokhelo ziyagana suyibuza mina pho ezami iy'ngane ayigani ngani ezami iy'ngane azitholi ngani umsebenzi omunye aphelele ithemba sheshe cha asiselanga ingcebo asiselanga izinto eziningi sizokhonza uNkulunkulu sithethe amacala emindeni yethu ayibonkosi uNkulunkulu wena ngesikhathi umkhonza usibekele imithetho ukuthi siyigcine usikhumbuza futhi nangenhlonipho ukuthi sihloniphe nokummela uNkulunkulu phakathi komphakathi esikuwo kubalulekile khona ukukhuluma lapho ukuthi uNkulunkulu wathi amaphoyisa ami lawa angayigqokile ingubo emhlophe kunjalo emphakathini ophila phakathi kwawo hamba kahle wenze kahle ngoba singamaNazaretha siyisibuko la emhlabeni umuntu uma efuna ukubuka into ubuka amaNazaretha ukuthi enza kanjani buka ukuhamba kwakho phakathi komphakathi ophila kuwo ngoba ilambu elikhanyayo ebusuku lilodwa zonke iy'nambuzane ziza kulona ngoba yifuna ukukhanya nawe-ke yiba ukukhanya emphakathini ophakathi kwakho ukuze abantu beze kuwe baze babuze ukuthi hawu uma ufuna ukuze kule nkonzo fanele wenze njani ngoba ebuka unyawo lwakho nokuhamba kwakho ukuthi wenza kanjani ayibonkosi uNkulunkulu wena khona abantu abangasebenzi bafuna umsebenzi sibenze baphelele nayithemba sibenze bayiphosa namakotrefiki ney'ngane zethu sezizathola abantwana wethu nikhona ngenxa yokuthi umsebenzi awukho ma uthandaza khona la ugcina umthetho uNkulunkulu akubekele wona usuke ekubhekile ekulalela hhayi usuke engakuboni usuke ekwazi futhi njengami nje ngenza isibonelo kuye kwathi kusuka ku-2014 senginayo i-driver's license nje sengidrayivela kulo mkhandlu eThekwini Municipality kwase kufika ukuthi nami ake ngifake isicelo nami-ke ake ngibe noma usupervisor
sikhundlana esithebana ngani hayi ngalokho ngifake icala lokho ngifake icala kodwa kwafika lapho kuthiwa sekuthatha besifazane khona kodwa angangathosi iphawula ngalokho ngifaka kanti kuyabukeka la ephandleni ukuthi banikwa besifazane ithuba ukuthi abathathe ikhodi kodwa manje bayesaba banaso isibindi sokuphatha kwase kuvuleleke ukuthi-ke kwaba u-10 ababe khona besilisa noma bawu-3 lokhu ngincekile ngifaka nje ngincekile kuzobathi nje ngo-2020 nami uNkulunkulu wangikhumbula ngawuthola umsebenzi waNkosi kwenzeka kanjani-ke ngithe ngifake isicelo ngibone lona leli phepha kamasipala ebhala umetro ningaliki lelo phepha manje umsebenzi ufaka njalo nje kudlula isonto uphume isekhulu ufaka kudlula isonto uphume isekhulu ufaka ungasho ngafaka ngonyaka othile isicelo kuhlanu ulinde leso sicelo sakho ufaka njalo kuze ubizwa yibonkosi kuthi-ke ngangikade ngifake omunye umsebenzi nami ngifuna ukushintsha ngifuna ukusuka lapho engangikhona ngafaka umsebenzi ka-drive operator ngathi sengiwufakile kwathi isekhulu elandelayo kwaqhamuka lokhu ka-supervisor ngafaka futhi kwadlula inyanga ngabizwa loka-drive operator for interview hayi ngaphumela ngazo ukuthi hayi ngutholile lo msebenzi kwathi kudlule u-3 days kade ngi-interview ngabizwa ku-interview ka-supervisor nakhona kwenzeka okufanayo ngaphuma ngiyithemba ukuthi hayi uNkulunkulu beseduze kwami kwathi ngoJanuwari 2020 kwakuzophuma umhlangano angangawukhipha ngoba i-due date yami yokusebenza kwawumhla ka-2 Januwari abona sengizothi ngikhala nje sengithatha uhambo ngiya eKenani ngathi undoda ngayihamba dudane uma ukhona okhona ngeninohambile sobe sihambile waphuma umhlangano hamba ngayokhala ngasebenza isonto lokuqala as a drive operator elesibili elesithathu langena ucingo ngingakayiqedi nenyanga ngesonto lesithathu langena ucingo utholile umsebenzi wokuba usupervisor yibonkosi ngisholo ukuthi ithanda zikaNkulunkulu silapha nje sizokhonza uNkulunkulu sikhumbule nemndeni yethu esicelayo uNkulunkulu ungasho ukuthi seninikele ngaqala ukunikela uthini nkosazana ngaqala ukunikela emhlabeni yazi lezulu kodwa umsebenzi wami ukuthi ukubhekile uNkulunkulu uyakwazi ubeke ithemba lakho egcineni yami ungaphosi ikhawula bambelele lokhu kumele ibandla lokuNazaretha ayibonge Nkosi